Akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu abangahambi ngentando yenyama, abahamba ngentando kamoya. Uma abantu bekuJesu benza intando kamoya ongcwele, labo bantu bathola ukuphila okuphakade, ngeke balahlwe ngoba uJesu ukuphila ngokwakhe. Okusho ukuthi abantu abaphilayo uNkulunkulu ngeke abalahle, ngeke uNkulunkulu abacekelele phansi ngoba yinto ayifunayo leyo. Kodwa abantu abakuJesu abenza ithuba lokukhululwa ezonweni kube yithuba enyameni, labo bantu ngeke uNkulunkulu abagcine kuyena. Incwadi lapha uJohn 15 sifunda lapha nje ekuqaleni kwencwadi uthi uJesu, ngicabanga ukuthi ovesi u5 kanje, igatsha ehlezi kumina elikhombisa ungatheli liyanqunywa lilahlwe ngaphandle, libune libuthwe kubaswe ngalomlilo. Uma ngabe umuntu ekuJesu, ukuba kuJesu engakubona ukubaluleka kokuba kuJesu enze imisebenzi yenyama, lowo muntu uphelelwa indawo. Ubona kanjani? Ubona ngezinto obekade ukwazi ukuyinqoba sezikunqoba, uyibone usubuyela enyameni kakhulu kunokuthi ube kukamoya. Yingakho-ke la kumele u-understand ukuthi at that position when you feel like izinto zezwe sezakunqoba, go to God, go back to God, hlambuluka so that uNkulunkulu ezokwazi ukuthi akwamukele futhi. uNkulunkulu akamlahli umuntu ozayo uzohlambuluka onozamayo ukuphelela yena. Uma sibheka la, izwi likaNkulunkulu liyacacisa ukuthi akusekho ukulahla abakuKristu Jesu. Abantu abakuJesu uNkulunkulu yabalwela, uNkulunkulu imbewu yakhe uyayilwela. uJesu uthi umyalo kaBaba ukuthi ngingalahlekelwa yinani oyedwa anginikele yena. Yabo ngale nkathi uJesu ekulwela ngayo yonke indlela, kodwa wena kukhona izinto ozenzayo willingly. Nakuwena uzophenduka isimo salompostoli owalahlekelwa isihlalo sakhe. Just imagine, walahlekelwa isihlalo sakhe. Abantu who desire to have it, isihlalo samakhosi samlahlekela because inhliziyo yakhe yayiyimbi. So ngale nkathi uNkulunkulu ekulwela, but wena uSathane umnikeza indawo, wena uyibeka enkingeni. Iyasho incwadi yabase-Efesu 4:27, ungamniki uSathane indawo, which is why la izinto zikaSathane kumele ukwazi ukuthi ziyakuwisa uNkulunkulu. Njengoba la lithi izwa kusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Uma wenza intando kaSathane, uwena umnikeza uSathane indawo, and therefore uzokususa lapho uJesu ngoba uyababheka abantu ukuthi bafihle kuphi. Angithi thina sifihliwe kanye noKristu, izwe alisazi ukuthi sikuphi. Abantu beze bekubambe ngamazwi akho bekuthola ukuthi ukuphi ngokomqondo, which is why la kumele understand ukuthi ngale nkathi wenza izinto ezimbi, ukwenza kube lula for izwi ukuthi likubambe likubulale. Don't give the devil a chance. You give the devil a chance by doing izinto zakhe, by speaking ngendlela yakhe. Kodwa le nkathi uhamba ngokwenkosi, uthobela umoya kaNkulunkulu, ngeke uthi go astray.